To be honest, album boy. I'm not president, boy. I'm not president even kwabo bonke ngizokutshela so long boy. Ungangitshela ngokhosi ngoba udoti lo. No, angikhuluma iqiniso njengoba ngikutshela mbo Jazz. Mina umsebenzi wami mina njalo ukuthi futhi anginandaba angusabhid nokungindaba nalento akukhuluma mina akukhuluma nanga lo muntu usabhid ukuthi no umsebenzi mina ngusabhid la ngathi khona ukuthi mina umsebenzi wami udlalwa la mina ukhamba umuntu unqoma emotweni umsebenzi wokusuqonya udlalwe phela khuluma phela ugxeka lapha khuluma phela ungizwe noma ngayephendula mina ngikhuluma iqiniso ukuthi umsebenzi wami mina udlala vele ukuthi mfuna nginandaba ukuthi bayudlala uyabona i-album yami le abayidlala nje ingoma yami lethi eyigqomo uqiniso koyo lami bayidonse ngoba abayibona idlala ku-Mnet nakubani TV bayidonse laphi iyo manje beyidlala bona angikaze ngize ngibancane futhi ngeke ngibabhadla ngisho isenti mayile nkulumo yakho hayi yisa kubona ukuthi unqoma mina njengomkhaya unqoma no ngizweni ngingoma lo mfana uthi mina ngayigcina ukuqashwa ogozini kwakusasebenzela lo mfana 2013 mbuzeni naye mbuzani lo mfana ingane phela le kunami sikhuluma iqiniso phela kuyabonakala nje mina ngagcina ukuperforma ngiqashwa ukhozi ngangina lo mfana 2013 ngivuna amadlozi amasikhathi ya esapleza inkobe eyawushiya wena bana wena ngitshela masenda lapha noma ungabuza noma upholile wena uzokutshela cishe udodo 2013 Bojazz ngisho kabili ngisho ungizwe mina kunomcimbi ose eKingston Team wazoba waseCalifornia uyangizwa mfowethu uyenza phela ngiyazi wakuthwe uyabona ngeke ihambe ngekhala ayona ayikwazi kwaba ukugcina kwami kuthiwa ngiqashwe mnokhosini noma lo mfana waba nobuntu bakhe kodwa akafethu kosheni yakubona ukuthi akangivumelezi iba ngephi beyibona ukuthi inqoba kanjani iyaphalasa ikhanda sejini ukuthi umkhaya ngiyabonga unqoma umkhaya unqoma ukuthi nami ngiyaxolisa ukuthi ngikhuluma ukuthi inwele lokuyizogcina aziyawa enami noma njengoba ngizogcina ngayiphinda yini ngemdala phela umbuzo uphendula mina ngingabafana nini kanjani ngingabafana anongikhuluma iqiniso ngayifane nami uyabona njengoba ngaqonda mina ngaphinda ukubona mina ngemdala mina mfowethu 45 years old ayikhulile sibani 45 years old futhi angufihlo angufendezi ngeke ngitshela ingane lezi lapha ubungeqe ngokucisa lapho bafashiya abo Thank you.